Probajte njoj da kažete da ne ume da vozi. Ne samo da barata noževima i puškom, ova mlada dama sa samo 25 godina jedina je žena u Srbiji koja vozi helikopter. Pa kolege su navikle na to, to je sasvim normalno sad u tom delu vojske, mada ljudi koji nisu pripadnici vojske i dalje onako burno reaguju i svima je to interesantno kad vide devojke u uniformi, pogotovo recimo kod nas 3 devojke pilote kad čuju da smo piloti, to su onda ovacije. Pripadnice vojske pokazale su ministru odbrane koliko su spretne, kako dejstvuju u hitnim situacijama, terorističkim napadima, a imale su i priliku da mu postave pitanja, pre svega vezana za status žena u vojsci kada je u pitanju trudnoća i porodica. Ministar ih je uverio da je država svesna njihovog položaja i poželeo da u vojsci bude još dama. I taj broj mora da se povećava iz godine u godinu, ne zato što je to bilo čiji zahtev, već zato što je to potreba Vojske Srbije, zato što je to važno za našu zemlju, zato što su žene odgovornije i ozbiljnije i posvećenije od nas muškaraca, a ne mislim da u bilo čemu u odnosu na muškarce zaostaju. Za sada u Vojsci Srbije još ni jedna žena nije postala general, ali ministar odbrane se nada da će se to desiti do sledeće godine. Takođe je rekao da mu ne bi bilo ni na koji način čudno da mu se u ličnom obezbeđenju nađe neka od ovih dama. Doći će dan kada žene u vojsci više neće biti vest, odnosno to više neće biti tako čudno ili neuobičajeno. Već sada skoro petinu zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije čine upravo žene, a interesovanje za Vojnu akademiju svake godine raste. Do 2008. kada su stekle pravo da ravnopravno konkurišu, kada ih je bilo skoro 200, sada ih je 1150. Ivana Konstantinović za B92.